Bu kadarı ispodnayga so'rab o'tgan. Üyaktılar sevmeken nigar barab o'tgan. Üyaktılar ispodnay nisilerge digar baran turan o'tgan. Parakıtılar parsa soğuru öttüger baran o'tgan. Agayak mintenen üyaklık sağlanıyor.
Gene günlemede engsirgenlik, engsiri kututugar. Günderin kallana, günün orta çağlıydan, orta duru baran duydudan, ki tüttenden unarıydan. Gün sirincodan, kök birbirdenler, üyünleri ütüyen orada, üger kök üttellenler. Uygulak düğürgeden, olaktonla. Искрящие дымокуры раздув разожгли, запах священного дымокура благоухая разнесся по изначальной земле. Сизый дым широко разнесся по тяжельге, очищая дорожку перед дорогими гостями, чтобы земли злобные мысли отошли, добрые мысли стянулись. Saman sayın soğandan kalbirmen kaldığım, ürün tunaklıkka tülsübüt, var jommut. Bugünlü ötüyor saymar haykünler, ordudım sağ kız kere namsirin, engsili kututuğunu bağlamak yürge diger, Irak'tan Çubas'tan ıvırılan kelbin, ötü kumanı, yolcu tarbık. Saman sayın uydu kızları, kerebeli etlenmiş, ütne. Самого kanun titillahlara tarihte soğuru etkiler mustargıtılar. Bol koyun, sanarar kadırık nehilegen, sınyalan parkadın kim tühürgede. Irı toyukar kızda, ılcıdın sak jonno, engsili koçotun ırak çuga sirterden gelpit ılcıtların. Melci sanırsılcır bir doydulakların. Umnubat uru aymak jonların ıngırtan. Oyku buyan olpokpo, ulu tunak ığın ığır, kepsenge kirpit kere çeşitlerin anyarı. Sakan orutun çuluğu ola, belliyle государственной военно-политической деятель. Bir doydulakpız Maksim Kiriliş Amosov töröbütü süz sürpebez. Saka asısır törütlenmede süz. Saka Respublikatıgar iye. Katarık nehiliyege surukka biçikli kirpite üs süz ağuğun 5 yıllarga. Anammıt derpenek tarpamna derin delegey tühürgeni tühertibi. Ualpat uyku ulu tunak ıhırı terildiri. Ulu tunak ıhırı tühürgeni törüttür kümmüt. Ünne. Koğunga koyulluğut, konuğoy toyukta, tühümekte tühürgene, iti istin, everte boluktun. Uruy, ayhal. Irak'tan Çubas'tan ıvırılan kelbik, katırık sirin, ufuk mavi yolcukların, uydu gözleri kerebeliye tükenli günle. Meryemler güyüğün, gülüm anlayığın, uydu görsüğün.
Tunçurustan yaralan kelbi, Katolik siri ötek manırı zıtlarım, Uyuz bulgur seri kerebeli tüdümle, Ünler, yarıyanlar duyuyorum, külüm anlayalım, Uydu kırsıyorum. Suam suraktara soğustun, soru soğuz kolan sürdü. Aldanla hatıra artık ayatadı, Namı bulgun uruyda kızıyorum, Dobun diyede digen, Barı çöptürmey halınlarından, ötük yolcuklarından, Uydu eğerden yapınan, Tuz koltuk urdanan, Artık tak iğne glas taktığından, Artık karar yanmak, Ürün kınak yapı, ötük manı yolcuklarım, Uydu'nun ayhanlarım. Национальный праздник славим своими гостями. Сегодня на благословенную клубе с праздничным настроением, чтобы множить радость и счастье праздника, передать слова приветствия и добрых пожеланий, собрались все вместе.
yüzgebit ayıhan aymaqtara. Orta ulu doydu uruyda korgatıgar olup suyan toğuruygut küler köl olustara. Ura kay saha jortara. Saman sayın uydur aygır bağar gırtlar. Deley ırığı deniter küdüler kündü. Gelas sevinler kerken mit küleniören külümlü oynan. Cekelle cevünde oyor günne olkaydı oynuyorsan gılaf kemge. Irasananan ıtıkımlanan ılgır doyar tölbe tülgediyer. Lobora tüye fotunan oynuyor ulu tunağa tühen tuhtağına. Lobun kallan külümden körün zaman sayılır ığılınır. Gök tunak küler külüger. Argalıktan teminler ayı cana. Yok sütten költöstök kün cana. Dülgenin önünden ulu tunak ığılın ıspakpıt buluktun. Ытыкманы кыржагастар, ырахтан чугастан ыңырылган келбит ылжыттар, жамылманы жаммут сергебит. Ытыкманы күммүт салаллан келбитигер, аны дойду оюлах осо кыгырып күнүгер, этехилах күммүт үннен. Үрүгөн йыллары үрдүк аттарын айкаллыр алгыстах күммүт. Тоғысорда добун халлан, тояттым тулгар, ақсандар маған халлан, ағаларым ақтаргар алгы кеммет. Сәтті келген кең халлан, кенәстерін инділергер, кепсир кеңлет, кеннеға болуқтын. Заман сайын келейді, кеғатыл бір әтейді, алғыста арағас чечеге аньян, жереген саламаны бұян, Çoronma kımıhar, geri getmekkenle, örgüy kümmüt günne. Sargığa sağlanlar, aygır selik ayılgalın, anan attan altıhar, al oğutnan ayaktan, ayıları aykalır, alban dalban ahtargar, algısanan gördüler, üver sükter sügürüyer, ütü Дорогие друзья, уважаемые гости, вот и настал священный день изобилия, праздник лета, счастья, радости, когда направляется к нам пышное лето, когда наступает знойная пора. С далеко тянущимся дымом дымокуры развели, жеребячие селя протянули, из молока молодых кобылиц кумыс приготовили, подобный большому ласу широкое тесюльге устроили, зеленый чечель расставили. Устроили высых с хорошим признаменованием, провозгласили алгыс с великим благословением. Настал час торжества. Ağız Ağız ilek sağalak, hatanlak möngönlek, aniye doydu, ayılgılak, harağız dalbargar. Ayıllan yüzgebit, ayıhan aymaktara. Orta ulu doydu, uruyda, korgatıgar, olup suyan toğuruykut, küler köl olustara. Ura kay saha jortara, saman sayılır. Sardanın ah
Saati günlük silinen sandalı ırası var damla. Göster sirinem köyürleri könenirimen ergimteler. Nalım oruyuna Astoria efsener olun kova ıllanar. Kömüs kustuttu künderen künge ıygıtar bısta. Cendeye cergeye turar debiliye tigini saydır. Ensiyeli ebekken. Kılbarar leğen ebem kıhar kıtırım. Nalı talı konullah namı sürün saldınna. Nalı tarmaz kıdır tabak kıtılıp kurduk kınkayan. Korsun kurduk turtayan. Kuruk saydan üneni her Irak çuva sırdırda Irak sırdık ırala Süreği sürgeni kötüğür Taptalı yeyini iler bidin Kompunun kotoy Totoyunu uhan Korsun kobuk beylemedin Keneğin tanıdı Ki sühü kestibek kühüs küğe Kien kielin keretiyeni yere Kierkeye kilpinine turuğa Ensiyeli ebekken. Kereksenen kepselge kirbit, kere duyduğun kirlitinen kepsen, uygula olun uydan, kiyik keredin kurdu, kere narın köstüler, hülbüt mürbüt gülümler, kündü kün kübey iyeli, birden bir kere diyer, bardar barınmak bara durar, bir gene, bir beyde eter bihar. Beyberi sayıkar bes çırdala, arha eline eriger, ardıran ayın solla, sünkün sürük iskirler, baskatçı dalçı diyanna, bübbek bölüm bühületlerde, ensiyeli ebekken. İlgi keçirişime kır, ilgi yer ilgelen yengere, ergen hargılarda, evincik dileyelerde, ergişilik kıranları kişteler, duvarakta bestelere, sıcayın sılamlı ömöktür, sarılmadan kümmüt sadığı yonyağına, sayalap sıra solgına, saskırısı ya da ilgi yere, silgiren silgirir, silbehes dinler senlerde, sürgüyen sürgür dersibilerde, öğlenen üllenir, öngör dalaybayımda, ölgeyde callah, ölene direle geydin, öğlehen. Национальный праздник город славен своими гостями. Сегодня на благословенной Тунде с праздничным настроением, чтобы умножить радость и счастье праздника, передать слова приветствия и добрых пожеланий, благополучия и процветания, идут почетные гости национального праздника РФ. Eksilgenler, eksili kututular, kimler kullanan, günün bıçağıydan, orta duru baran tutar, kim tüttenler unarıdan, gün sirincanon, büyük girdenler, ünleri ütü dağıtan, ükök büyük üttenlerler, uygular kuvvete, olup kodla. Искрящий дымокура раздул разожгли, запах священного дымокура благоухая разнесся по изначальной земле. Сизый дым широко разнесся по свету земля, очищая дорожку перед дорогими гостями, чтоб с земли злобные мысли отошли, добрые мысли сенулись.
житин айқалыр, үрін тұнақыға қатын сүгіз бар жолыр. Бүгінгі үйде саймар қайтмекне, олжығымда үскері, нам сүрін қадыры кеңгеге, әйсін қочығын маңалақ келгерген, бірақ қаншығыстан ұлырымнан келді, өтік маңын олжықтарды, саман сайын ұйду көрсер керебелергені, үйіне. Үрін тұнақ үйет бұт кейін түйілгенге, үз күрбулақ моғыл ұра дейлін, терече ариян. Нам улуға муниципальный терели бағылыға Юрий Иннокентьевич Слепцов кергеніне Лариса Иннокентьевналын. Қадырық нехелеге муниципальный терели бағылыға Юрий Вячеславович Дьяконов кергенінен Мария Петровналын добудығын үңірілақ, манылақ елжеттірін арыллар кирен әреллері. На праздничное юбилей вступают председатель Государственного собрания Иль-Тюмень Республики Саха-Якутия Алексей Ильич Еремеев с супругой Анной Карловной. Руководитель департамента Республики Саха-Якутия по местному самоуправлению Иван Романович Попов с супругой Натальей Семеновной. Руководитель управления по социальным вопросам и развитию общественных связей постоянного правительства Республики Саха-Якутия при президенте Российской Федерации Вера Сергеевна Свешникова. Внук выдающегося государственного и политического деятеля Максима Кировича Амосова Максим Владимирович Амосов с внуком Львом Александровичем Васильевым. Супруга Михаила Владимировича Амосова Мария Алексеевна Амосова с дочерью Людмилой Михайловной Амосовой. Внучатая племянница Максима Кировича Амосова Яна Егоровна Корякина с супругом Гаврилом Ивановичем. Внук выдающегося государственного и политического деятеля Ильи Николаевича Придезникова Илья Иннокентьевич Придезников. Лауреат Государственной премии имени Максима Кировича Амосова, почетный гражданин Намского, Сунтарского улусов, видный государственный и политический деятель Якутии Егор Михайлович Ларионов. Заслуженный юрист Российской Федерации Республики Саха-Якутия, лауреат Государственной премии имени Максима Кировича Амосова, почетный работник прокуратуры и Следственного комитета, кавалер ордена «Почетный знак», генерал-полковник юстиции Василий Васильевич Калмогоров с родственниками, руководители учреждений и организаций Намского улуса. Увайбет Максим Кирович Амосов, сырдык атыгар сүгүрүү, сүйктен түн сүйтүгер, уруйдак санааларын тугаян, айхаллак санааларын анан, ыңырылак ыдык маны ылжыттар бытыгар, уруй айхал! Урылак ыгыппын өрі дүнүрдеде көрүмәрі көгілі, нехилек тентеринен, Toraqtan turundan kelbit, keremanı cammunun uruydu kösyağın. Soğuğu kanlı sağılır, Ленскийге, муниципальный перелетовлага, Петр Григорьевич Сокольников. Мехлекке ортыңыздан тақсат елдір, өтіз күрт жағыстарынан, үләйікті ұтонларынан, кескілі ұтыстарынан кел тұттар. 1930 аққан, сақасы сөрі кейін бейбар бір комитетін ұнағынан, намар үйінің кейінен қолыса керес болдыдан. 1904 аққан, құлағын бөлігіндегі Ленский мемлектен ұларғылар аттамыдан. Ленскийде барлық тоқтыр бар, ұлағынан сақалы аланағайы айқал, әдердер түннәқ әғарыды болуқтың. Yüreğine Yüreğine engeli soğuru engeli sayın kadar umutsuz
Üstmeden nehirlerden bir destere. Bu yıl Müdeyim Nehirliğe 2 boyunca sürbe 2 sırda sırıkta bir de 390 yılın belediye. Kulağıda sorumluluktan Müdeyim historiyada 632 sırda Nurça Boğazlar gene asabıktır. Paradın salayan indiki köyüne kiren her Müdeyim Nehirliğin ağa bağlıga Simeon Vladimirovich Yedriyev. Müdeyim Nehirliği Müde Saydar seçilin Sökör soğuğu tutunar üleni kamları öyle kota tutar. Kolaborolotlar ünden katkılı salayacılarından ucur yüreği jonlarından kestiller bıçaklarından Müdeyim Nehirliğin çocuklar sağmal kımını aktorar ürün bunak ırağından. Tühülgere Haman Kireller, Omuzsah Bastakı Nehliге municipaliterildi. Bahalı Vasily Gavrilyevich Жирков. Namoluhun Kilerana, sanadı güdüğünü görülür, üleni hamnahı kıyı koda tutar, ulus bir ulahan Nehlige. Nehlige tığınca 600 bihi olur. Omuzdah Nehlige, üylerin sayıların tuhugar, kas bir nehilik olup doğu, gıhamnetin uğrar. Tümsüyle bolarga joluhar. Omuzdah bastığı nehiligin jonugar, ürüm tunak ıhığından, uruy ayhal! Partizan Nehlige, Sakharis Tübülge'den süs sıradan, Maksim Kirevich Amosov süs südere sıradan, Sakhat Rigeri iye sıradan, Partizan Nehlige, Uroy dur ayhallir. Nehlik ağabeyliga Alexey Nikolaevich Zıryanov. Partizan Nehlige'nin birinci grubundan kınca 10 kilolar. Nehlik obsessionlı Saydar. Aras kalanlar ödeler süderler, nehliğin tutsanın tuğları inlikige evlenekler. Partizan nehliğin canıları ürün tulağılığından iti istiklerinde eğerinde. Nikol nehliğe gün kılıyır kırdallak, gün sötülür sürektek, Sibekkilik sıhılak, çulu ülehecjonlardok, Nikolskay nehliğitten kolonnanı salayan her nehliğ bahlıga Alexey Karlovich Krivogornitsin. Nikolskay nehliğe 405 kilolar. Bu yıl nehliğ Gражданской sariti müktemmite 100 yılın körsür Ulahan юбилейнай terahine Tök belemleler. Nikolskay nehliğin çabuklar sergeridir. Uruy ayhal! Şiir gülgüleri görüyor, ay kaldırıyorsun, Hamatta Nehliği. Hamatta Nehliği, bir üstüne güne Nehliği, ilk gidince süs otostolus diye olur. Nehliği bahalıga Maksima Ivan Nikolaevich. Nehliği sürü doluğun kapsada okustun, ekülsüler, gölmeler, beyleri tuğla ehenlerinden Nehliği oluğur kıhallar, üstüme boğalar. Bübülekten beri günleri köptükleri yanıkallar. Bu kursuz silihleri, ilgi bulanları sırdahan duran. Barıcı bunatlar, общественность, delirtiler, soğuğun salgı, nehlik sayıcı solun, dereller, culuhallar. Amalık nehliğin canlıgar, sağmakımını ortorur, ürün kılgırgından. İsting, egerde! Nehliğe, eğitim eden kamuran hediyeler. Gençlerin olasından, Sibekli kurdanlardan, kabir çaranalardan, Küremez Nehliğe. Çok sokak kadırtlarından, Nehliğin kulağından, Matriyonu kanalından, yakıralar. Nehliğin yaksalar, 202 kilolar. Ağaslar çalacak sürüsüyle, ağasıriyete, Raksak seviyete, ederse sürüsüyle, Irıya ünlü, Folklor, İskulaktıran, Jarsaran, Harlar, Kırık ayınlardı bölümleri. İskayırın çocuklar, ürün kulaklarından, Uruy ayhal. Birinci ödeme,
Köyler sığırın, sağ meleksin. Sözlerin üstünde çörek püsküskün, kalba taşlar sürükten, sakana modun ıhır sergi, sergaklıklarını kapsar yerler, figürlerin sunduğunu, saydan sayağa sıçrasa, dinlerin besleyeler, yukarı kontrol çivişli kanıp, akabalıkta, sağ canı sergide, sağ canlar, hüptünen, evde olursun. Adarık nehliği gülül gülger uğru ay aylık sırrı salban nehliği noktalarım. Salban sirer saskı sire cik ere arkamıran dürtür sınır namulu bir samay uhu kırı nehliğe salban boğular. Biri değil kolundan kenkeme uvanla kakçalı üretleri duvaran bay baylı kalın baylı dar kaygılar üst ağız nehliğe salban nehliğe düğüne sayıdan çeşitli olur. Salban nehliğe ile sağlan cahatlan pahalıktan olur sakayan Korbiriş, Argunov, Beyci, Irak, Sıtar, Salman, Nehirge, Ulus, Kırıcılar, Araslanlar, Ürlerge, Kürkerge, Terehlerge, Göktük, Gürgürgürne, Akdegitler, Nehlek, Canı, bir saran, bir kılına sılcalar, Gülelir, Fosür boğanlar, Salban, Canı, Yetiştin, Eğerde. Bir diyenler, kadınlar ilerlege. Bugünkü uzaklıkları kadınları gelirdir. Ayar tutar ileri sürdüğü mavi çocuklarda aman yerler. Bugünkü dünya kadınları gelirdi. Üstünde İngilizliğin alttaki olur. Zeyli Allah'a yuvan giymiş magazinsın. Ehliyete ona gösterirse sesle gözde vurmuş aksesine kültürler benimlerdekilerinde. Salonlarını salayan yerler, karıları yehlik, kütüphane gezdiği arada, yuvan giymiş magazinsın. Kadınları yehlikin, bütün adı çocuklar, hıhlanan, everde. Sildiğim kırmızı yerleri, eksiğini vücudum bir kere duvarından, kadınlar taş kırımlarda, büyük omuzlarda, bütün evine gülüyor yatağa. Sonuna karnını sayarken, engin koyada, Mikhail Vasilyevich Makarov. Hükümet yöneticilerle gerekli bölümden yönetmeye altın istikrarlar. Gezgiler yönetmeye Türkiye'de üst kurulu olmasından milli sekreterde öğrenciler bekleyicileri öğretmen sultanlar. Gönlünün yıllar ürünün sınırlarında uğruyu ay kalktı. Uruydu ay aylığı sebebi ısrar modun nehliği olaktaktır. Bayılcalılar karkalı düğün Yürü eğerler eksiksiz bir yere toplamaktadır. Allah kuyanlar Allah'ta duaları kulaklar Allah'ta adır bak çançalarla ulu uzun Allah'ta güzgün çok da modun nehliğe John sergere soğumanyan modun nehliğin balığa efirmemiş gogare Üsüyeyi ortadan Resmesini ve Yüksekleri gezdirdiler Modelleriyle Sorusu gibi Üstü o ortalık Örgüyle fırlıyı Bayıl nehlidir Nehlidir Dostü o ortadaki Olur Modun nehlidir Parçalılar Yetiştik Eğerde
Devlet, onu da ona bilgiler, altın devlet ölürkense, ve ünlü olanlar. Mayma Kayıcan'ın canı doluver, ülkeyle doluver, ürünler, Uruy, Aykav. Yerler, silsilini bir sevgi girdi. Üstlerinde sakasının bir karıya bir kıya. Alamayım kız kasırsa yekek göz satsan. Birin anlarız ustun. Dürtüleli gölgelere İklis komuslar nehirliğin var cana. Allah nehirliğin sana Vallaya ağız Vati Hay sonra Kebek'in munisipaliteleri Ağlağa Gavril Haylaviş Gogolev Kebek'in süt olur. Dörübürümüz sıcaklara Kebek'in suha bir suha Duspane helikopter Prokovi şehir kıyıcıyla onu porta Ağır Mayıs kayıtta Arkalara sayılıkta Kebek'in Kırcırıgar Keskiller çeyrek çaktırgar Uruy ay kanada futboloktu Seveli tamam gireller Bugün Türkiye hayatlara
Ведем государственный военно-политический деятель Максим Кириллович Амосов, Илья Николаевич Предельников, Георгий Иннокентьевич Попов, Роман Николаевич Уваровский Киребель, bir doydular Hatırık Nehiregin Jono Sergede Yürüm Tunap Hüğünden Bugünkü ulus hüğüğün hayittırgar Hatırık Nehiregin Jono Sergede Uruy Ayhal Ayhal Michel Ohun Tusko Çünkü ırılar kılcıklarımı Ehli diyer Uluslararı Seleli tamam diler Ama uluğun Neheliklerin Jono Sergede Namuluğun neheliklerin parçalılar Ürün tunaklı hığından Uruy 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 Внимание! В исполнении сводного хора звучит гимн Намского улуса. Kinci ülkene uyduğu sesi Çağılmayı maksayıp görevine Süsürteme sılgı Süsürteme kilometr hayattan geldi Respublika Velopробегin kıttılatları
Sürdürme kilometrda, tüyü веломарафонға сүрбе сеттеге елігітті. Велопробегка ағыз ұлыс представителері балалар. Нам, Эжиген, Кебейі, Юрба, Хаңалас, Усалдан, Меңе Хаңалас, Өлігіне, Онда Жогузгай Кора. Sürdürme kilometre hayattan kalbin velopробег 40 kilometre Uruy! 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 Edemede emende barcamur. Enseyli kucuklarına alkıştan artık armanın. Uykududağın sağlığın. Alkıştan kolak ödülü. Son surattan boğdun. Салама – главный элемент праздника Ысык. По верованиям древних якутов Салама – не что иное, как путь своеобразный мосток, по которому верховные божества Аи спускались в этот день в наш срединный мир. По преданию живой старины, по посланию мудрых предков, на счастье и удачу, во благо мира и детей, во благо жизни и покоя, изобилия ради, благополучия жизни дальних краев, гости желанные по обычаю древнему Салама завязывают, желания заговаривают. Пусть сбудутся пожелания, пусть останутся благословения. История хатырыкского наслега начинается с местности Бестугумах рода Чачы. И среди них жил благородный белый шаман Хатырактак Саннелга, который защищал от злых напастей иных миров.
однажды защищая свое племя в борьбе с небесным жителем Халлануала, Хатырыктах Саннилга уходит в мир иной, погружаясь в вечный сон. И тогда глава рода Чачы провозгласил: «Отныне земля наша обетованная, да пусть и назовется именем великого шамана Хатырык». И родила земля Хатырыкская славного сына земли якутской, стремительного, Тойом, преданного, Жүгеді көріне. могучего лидера Максима Амосова. Тойом, Максим, жүгеді көрінер. Үшталын тылын істер. Сепие, мен хаянды верехтах ки болом. Максим, көрсөкқа дери. Әтәңге верінен келер. Терсёкка дери ие. Кто бы мог подумать в те далекие времена, что этот юноша из местности Ачыгыяры напишет новые страницы истории народа Саха, Киргизии и Казахстана. Молодые революционеры. Молодые революционеры Максим Амосов, Платон Аюнский, Исидор Барахов, Степан Аржаков, Степан Васильев навсегда изменили статус родной Якутии. Болаттар, сақан орота бәйтін бәйті бас білінен жағынан олар ұрғар бірақ көрдіқ тұста. Бейгі сақалар тұспа автономия дәрін ектәқпен. Мен сақа сера сайдарын туғар тұрулағым ден, андағаябын. Максим, мене ең катары бирге. Менеме. Хараңалық қалбайрарын иннигер. Олақ жылын оңырық бұд. На основании доклада Максима Амосова, который поставил вопрос об образовании Якутской АССР 27 апреля 1922 года, постановлением Президиума Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета завершилось государственно-правовое оформление Якутской автономной Советской Социалистической Республики. Мы сегодня преклоняемся перед великими именами основателей Якутской автономной Советской Социалистической Республики. Максим Амосов, Платон Аюнский, Исидор Барахов, Степан Аржаков, Степан Васильев. Благодаря их великим реформам и титаническим трудам мы сегодня отмечаем событие эпохального значения – столетие нашей республики. Максим Амосов оставил заметный след в истории не только родной Якутии, но и Казахстана и Киргизии. Он оставил яркий след в судьбе якутского и казахского киргизского народа.
Годы работы Максима Кирилловича Аммосова в Казахской Республике связаны с индустриальным развитием Казахстана. По новой Конституции СССР, принятой 5 декабря 1936 года, Казахстан, входивший до этого в состав РСФСР в качестве автономии, был преобразован в союзную республику и стал называться Казахской Советской Социалистической Республикой. представляет крупнейший интерес для союзного хозяйства в области геохимии, полиметаллов, редких металлов, производства техкультур, организации мощного культурного животноводства с использованием богатейших пастбищ.
Чағылқай Максимы чағылқай олығы. Бар жон сүрегер сүппет керес болар. Сыты өйдөк чағылқай сырдық саналақ. Бар жон барығай күйістәк тапталын ылбыт. Чулу ки сақаға үйеске әбет. У сақатылларығар, Иннокентий Татаринов матыбығар, Чулу Максим. Толорор Максим олаттара вокальный ансамбль. Унанда суралыба Надырет қамбалын қадайын Ол көржексігенен сорулыба Әмселі қочата дорағылар Үрігөйлі қырытынан Әмселер куяры сатарыда Қылланар айқала етігінан Олық құтчағыл қайсар сырдала Omuk budarıl kaysar sıngıla Sırdadır en adın dörüp nangın En küngün, en orkun En maksingın En sana sürgetin kötü bütün Sana kemsergetin günler bitin Kahve kırgızdı sanar bütün Yeni bir norokun salay bütün Eğigin doktor kor öye bütter Eğigin töreten tahar bütter En korsun en kohun doktorun En çulu en ulu kınattarın Olok bıçağıl kaysar sırdala Omuk kurtarıl kaysar sıngıla Sırdatar en adın törüp nangın En küngün, en orkun En maksingın En künden çağıldan taksı bütün Arsaka boğanın sandar bütün Umappıt ağotun umullu bat Sürerin sılaha umullu bat Ümrübüt eğin volatların Sanıbıt eğin eretlerin Sakalarken tutar ubay bütün Ödüktür çağıl kaymasın mıdın Çağıl kaysar serdala Omuk tutarıl kaysar sengıla Sırdalar kenadın dört namın En güngün, en okun En maksımın Omuk tutarıl kaysar serdala Omuk tutarıl kaysar sengıla Sırdalar enadın dört namın En güngün, en okun En maksımın En güngün, en okun En çalkay maksımın Çolu Максимы сүйсірпеге сылғы адамы. Үбірейді ұйықытты лақтырығар. Уруй! 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 Вот и пришла пора месяца изобилия, когда жители счастливой Энсели развернули большие берестяные урожа, натянули вокруг них волосяные селе, сожгли кумаку.
Дорогие друзья, уважаемые гости, в эту благостную пору, когда сама богиня земли, Ангелов Челхотун, от радости рдеет ярким румянцем, а ее озорные дети, духи трав и деревьев, мальчишки и регидереке, весело прошептываются и поют все на лады. Arabapçılarıga alınmay, ağalıkçını yebeyt, üllemiyetinden, ülkemeti gerkelen, ağız salarlar, ağız maskal, Allah'amanan olurum, tulavgandan nura, tumarık diyen kıştın, lağır kümüs labıçalanan, labıçan kümüs sevirdaklarından, dalbatı dayıcan, yeğilen duygun, yeğenlerden. sayın kalabalıklar, ortalığı uytardılar. Eğer de eksikler yerine gelemeden, eksiklerden sihirli olur. Gök buyurlar koçalara, gök kalaklarına, gök yollara. Alamaymanın gün aycısta, arçalar sılargar, mıranlar bыстыргар, sılamnada. Күлүмнүр көөгү көлбүт күндү сайыны көрөн туоян сайынгы женке сарсырдага сайдан кохон сатааран кеге көтөр кохонуттан сир дойду конуулардын калың систин сегeye sergaksiye uta көтөн угунна.
Gündülük yıkılan elitten temiz gün külen külünürdədi. Sayınlıdır kılsık sığını konuldalarda. Çiçakrata güeregey toyuga. Kere etere kereken kelbitin kerhelete. Ot masitçilerin erekecer koğuların ünkülette. Kök çeyrey konuga oyu simek sürek bütün usta. Serige doyduga gereken horun perde. Күн тақсыда кök қаллан урсунуттан, алай сарыланныттан, айы көтердері, кырылақ тумустақ, кылжылақ қарақтақ, кылбағар жүхіннәқ, кынталы бұт бұғылақ, кынкына сырылақ, кыталық кыргыттар кылба маңан тағаланан, ұғы-қығар ұты кырдал бұтығар, ырастан, арчылан әрәлі. По поверью народа Саха, кто однажды увидит танцующих священных птиц-стерхов, посланных с верхних божеств Аи, тот будет счастлив на всю жизнь. Танцующий белый стерх является символом счастья. Пролетающая стерхов стая добрым знаком Исеха. Священным дымом очищенный тюльке становится вольным прибережьем их, вестником синего неба, божественных птиц-стерхов. Возвещают они своим танцем жителям Срединной земли обряд священный исполнить во благо счастливой судьбы. Резвые девушки-стерхи взывают на милость и покровительство священных птиц, белых стерхов. Слитыми серебряными перьями, с пухами самородного золота, серебристым брюшком с медной примесью, серебристой спиной, со звонким звучным голосом, с песней, словно скрипка, с горделивой стройной осанкой, священные птицы-стерхи прилетели в наши края и возвестили радость и удачу. Наше священное Тюзельге.
Орто туру баран дойдубут, уйгулах оргатыгар, улу көн аласпытыгар, утуян олық суйбут, уру хан жоннорбут. Кетит кескил кеңәтин, кир хақ ырахырдын, кере эрекеккелестинден, үрүн түүлэх үрдүстүн, үрүн сөлөгөй түһердинден, ар жаң жыбардақ, ағыс ыйы атардыбыт, томорон тымнылақ, тоғысы дуарадыбыт. Кырыалақ кыһын, кытанан мұньылдыбыту, кылабырдан кылбаттыбыт, кирер тақсар сирге, кири қағы сикпиен, кута ототтон, курлатақпыт боллун. Тоғыз улу дойдунан, тоғыз қаллан ұстатынан, торго бұру унарыдын, толаман түгенин дүстөғін, көк бұру күтігілер, үрін бұру үллер, ақтақ бұру айғыстар, аналлах кеме болла. Жаңтан жахақтан арарар, жайар тына араллах, арчы күйе алқыйдын. Ürün
Tuğu sütü ayılar kırgar, anı duygu alınmay içilergen, algıstak ılgıdık yerder, kırcamur bağırgayı bakasınaların gördüğür, bütün ümmidin doğdar, sargılak ümmid sağlıklıdır doğdar, tölkaya olaklıdın kuspa duayan, Müsaz beyler ürün arka yoldan, ayı koyalardıktan, ayı sandartıyla anın öttü büdükten, argır arbıy badingen, ürün öttü bedetten, ürgür bedingen, ağmodu aygınlara sargını salayar, ürgüy bütün ürünler, çol budun toz koyar, tuzlu budun tuhayar, aykal budun anır, uruy budun olahdur, algız budun anır gelmektenler. Уважаемые гости цеха, настало долгожданное время, когда гибнут юноши и журавли, когда семьи ваших имени во главе с уважаемым старцом Ищитом в честь верхних божеств они совершит обряд поклонения. Вознеся благословение и радость, протянув руки к небу, тот вслед за Ищитом светлые силы призывает. Kayılardan, ağrı burada ağrı uğraktan, iyi seslen kırdinen, sülük kütüge tutan, kolcu kudun korkudan, göz yığın duru, ağız kıdalık kız, doğuz duruyor, uğalan müzikten, üzüm varlı, ürün olgusu gibi. Algısçık aman ölün, ayılardan artahan, gülerken ustarıktan gördüler, ığınlarıyla kılın, ekmetigen silmediğerlerinden, sürekmetigen sümürdüyorken, sürgübedin kımırgıdıyorken. Дорогие друзья, уважаемые гости, просим соблюдать тишину и покой. Пришло время третьего таинства. Ayalığı tınlamalsa, ağın doydum iççide, ağın alak çinevi kotunum, sirim doydum iççilere, şit tünlüklere hukacağızdır, gömüske sanala kotunu indireyim. Yüktenen duramın ağını tuttum, algıs eder bin kömürlencin, sürekte benim süpürüyen, kordukta benim kunkuyan, görcemin, eremin. Çeke bir cıvıdık, kıvırıkta üye tuttarken segin, alnıra tuttarken evdiyim, mağansız şiirinen küvemeyi tutarım. Gök ölüm allay, gavlay, Bundan yörder gözleri bildiği bu hakkında, bugün hatta bütey mağın Yenken urun kaliteli meskevin, iki dakika, endine sireyde, ayın canları, gözsünden deyinle kırdı olur gülümbet. Bülürün hayatım ötüler, ağrı doktor, halkası tırpıdır, göldence, gölgestek bulundu. Doğusuyda hakkın meyil tüyüyorlar, tutuğlar, ağısıyda hakkın kırtamıdır hakkın. Ülkep buya serkinle, ülke sayın bıraksam, savallurdun ay savur, sakalı şiirinden, ulan kaydarılıklarının, öbürleri göz beşlerinin, alkanada bulundu. Yürüdük gökket gelmedi
егер үттен көргенін ұлыттан ұлы үмтіктен үттік үрік әйеті ұлты мададоғала қадырқақтан Мекчүріпет яқта Чеңіз қағта Her kaçamakta kalgan bulda Senin doydum içime Nur kötü suvardı yol Senin ağızkanat kırı Пусть разные слова Божьего пожелания от Христа сбудутся. Пусть в вечных традициях останется обряд праздника УГ. Ayağına arağız daldardan tuğnatıgar. Siz payışyellerin sırrı aksın sırrırgatan. Qorogor mostağı konu aksın koyunlaran. Süt bet simiri bet tuğulgar. Uğhan deniyen, sakasarınların töten. Uran ustarın veskeden. Norod bığıdınan ay doyduga arsargıga atıra. Sağa kilide ürünler kirlilerinin oradan öbüge geldi bir ügehil tutuhan Cöygöy ayıttan alaklarılar Cılga kantan oğular Sağanan otun uğun ünlü Sürün sürgede olan Cöygöyde sügürler
друзья, участники церемонии открытия СССР. В этот день незыблемым правилом является обилие хумуса, главного угощения покровителя конного скота Джигагай. По установленному обычаю народа Саха, благословенный кубок с хумусом должен первым поднять устроитель праздника СССР. Для обряда хумусопития от имени жителей Атрыкского разбега на центральный этюд приглашается глава муниципального образования «Хатрынский наслед» Юрий Вячеславович Яконов. Ayüzleri amarak almalar. Gençleri öpçez keskile. Kenarıski üyeleri generi bedingi. Alıtta ayarıyla bir üyetleri ürünlü bedingi. Ensiyeli hoca duyuyor sopa hoca soğuturu mutluğu. Atarın değiliğin paralı götten. Yuri Vячеславович Yakulat'tan. Kırılık kırınyar kırın sürttüğün doktorun gördüğü. Uruy Tuzlu! Ayhan Yeşil! Заветный хумус на матушке земля окроплен, духом хозяин земли приводился, и пусть благословенный напит от богов разливается шумная река, пусть удалит жажду, каста и уфа. Sanattan ürünlerin ürünleri. Umurdan uluda bu bakka, ügeske duyuluyan, udandan saydan gezmek saman sayılı buruydu. Dele yürüyü terker, kiil güllere, ağır gırdan. Ödek doğadır olur, küller, kerefsirler, kerefgenin, sühür duran, körüğün. Для установки Дона приглашается глава муниципального образования «Хатрынский наслед» Юрий Вячеславович Яконов. Выдающегося государственного и политического деятеля Максима Кирилловича Амосова Максим Владимирович Амосов и правнук Лев Александрович Васильев. Пусть будет удача и успех.
Üstüne sesliyle kılıç çoğlar kalan. Oğlanlar oyular. Alkıslar sallam. Ödük duağını ürüdüdü. Ödüler uyumun aralığından Mekke duruvarda. Uruy Aykal. Aykal için. Uruy Tuzko. Красивый, узорный, украшенный богатым орнаментом отмеченный, солнечные лучи отражающие священные слова праздника крепкие духа на нашем городе установили. Уважаемые гости, для приветствия жителей и гостей национального праздника СС на центральные ТГ приглашаются глава муниципального образования Намский УЛУС Юрий Легендьевич Сексов, Председатель Государственного собрания Тюмень Республики Саха-Якутия Алексей Ильич Еремеев. руководитель департамента Республики Саха-Якутия по местному самоуправлению Иван Романович Попов. Руководитель управления по социальным вопросам, развития общественных связей, постоянного правительства Республики Саха-Якутия в городе Москва при президенте Российской Федерации Вера Сергеевна Свешникова. Вновь выдающегося государственного политического деятеля Максима Кировича Амосова Максим Владимирович Амосов. Лауреат государственной премии имени Максима Кировича Амосова, почетный гражданин Намского и Сусанского УВУСов Егор Михайлович Ларионов. Глава муниципального образования Хадрыцкий наслед Юрий Вячеславович Яконов. Дочь ветерана Великой Отечественной войны Мухина Петра Егоровича Екатерина Петровна Щерилина. Barcamut.
Өтік бар жылжықтар бірін, ыдыстығынан Уруйдан айқаллан берекейін. берекейін. Муниципальный директор Болгар Юрий Иннокентьевич Сырцовка. Уважаемый Максим Владимирович, уважаемые гости, дорогие земляки, от всего сердца поздравляю вас с нашим национальным праздником СЭХ. Күнде битайдылақтырым күнде уастылдағы диктар. Намалуы жағылтатын атыттан, улус депутаттары светін атыттан, икекес күннен, саман сайын кәлбетінен, он бұл бүгін маңды шүйекін бұл бұттан да бұттығар әрде болды. Бұл жылға бізге улус бұттығар бере дейбет, бізге ұлтшыла ол бұт, Максим Кереше Мосап шүйші бебе саған, бізге бере дейбет, Егор Охоловқа Боратай шүйші бебе саған, улу қоғып бұд. Бізге бере дейбет, народ композитора Захар Перфилевич Винокуров шүйші саған. Маңдағына бізге дөтіне елепітігер, елепіт 390 жылдарын бұл тоғылар. Ол күрдік өден әлеге, кіз қоғыстақ әлеге, бүтілеге, онына модут әлеге. Онаттан бұл бізге bir doydulaq bu Максим Кереше Мосап юбилейда қылығар әлдәқ тәрәхәнер бардылар, үлі қамнас барды. Бұл бізге кене үлеләбіт дойдуларын кытта, там билигин туспа дойдулар, Уркута Союзный республикалары кытта, Казахстаны, Киргизияны кытта, ыкса себәс, урут Уркуттан тудабыт. Мен бүгін бұл трибуна тұрын мақтанабын, тыңгыте 970 әтті ғыллаққа бастан, мотопробекте мотоцикларынан, Киргизияна, Казахстаннан баран кәлбет, Никентий Васильевич Осиповтағы. Мен мақтал тылларын тердебен 270 жыллаққа маскыналарынан баран бізге Маммут улуғын жақталары баран әме Киргизияна, Қазақстанна хәджан кәлбеттері халаячыларынан Завлаская Анастасия Степановна бол бұта. Бұйыл бізге авторедиден әме нам улуғын жақталарын төмсүйті автопробеккі бар ары хәджар. Эти дағаны, оны атын дағаны әлбәқтер әхіндер бара туралдар барагай бу беге төбе председатель Алексей Ильич көмөтнөн Эльдар Хаммут, Асия Сергеевич Николаев көмөлөрүнөн правительство көмөтнөн элбек барагай тутулар бара туралдар. Онотон бу Максим Кереше Мосап сүбе бе сагыр юбилейдагы турамын этебин намулуа сайда турар сайдыга даганы. Бары бирге боло кайын, бары сомого болан бут индивидики бараны хек кайын. Гыгынан за заслуги в области образования, культуру, активную общественную деятельность, вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетний добросовестный труд присвоить почетное звание нам улугун ытыктабыллах кихите Сивцеву Степану Ефремовичу, заместителю председателя Союза писателей Якутии, члену Союза писателей Российской Федерации, члену журналистов Российской Федерации, отличнику образования Республики Саха-Якутия. За заслуги в области спорта, многолетний добросовестный труд и активную общественную деятельность наградить почетным знаком за вклад в развитие муниципального образования Намский улус Абутова Илью Афанасьевича, тренера-преподавателя по вольной борьбе Хатырыкского филиала муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Намская детско-юношеская спортивная школа по спортивной борьбе имени Петра Петровича Юмшанова.
за заслуги в области образования и многолетний добросовестный труд в деле обучения и воспитания подрастающего поколения наградить нагрудным знаком за вклад в развитие системы образования Намского улуса Петрову Екатерину Спартаковну, учителя якутского языка и литературы Хатырыкской средней общеобразовательной школы имени Максима Кировича Амосова. За вклад в социально-экономическое развитие республики наградить почетной грамотой главы муниципального образования Намский улус Свешникову Веру Сергеевну, руководителя управления по социальным вопросам и развитию общественных связей постоянного представительства Республики Саха-Якутия при президенте Российской Федерации. За вклад в развитие культуры и многолетний плодотворный труд в сфере аудиовизуального наследия наградить почетной грамотой главы муниципального образования Намский улус Поротова Николая Васильевича, универсального работника связи публичного акционерного общества «Ростелеком». В целях укрепления института семьи, повышения ценности семейного образа жизни, сохранения духовных, нравственных традиций в семейных отношениях и повышения его социального статуса в обществе и в связи с 50-летием совместной жизни вручить сертификат на получение единовременной выплаты в размере 50 тысяч рублей семье Барашковой Ирины Николаевны и Рожина Михаила Ивановича. Слово предоставляется председателю Государственного собрания Иль-Тюмен Республики Саха-Якутия Алексею Ильичу Еремееву. Увастоваллах Юрий Вячеславович, увастоваллах Максим Владимирович, ытык маны життар, катырык нехилеген ветераннere жона хергете, ыхык кыттылактара, эгеди баргытын бәйім апыттан, Иль-Тюмен государственный муньяғадыттан ититик истенник бүгінгі юбилейні ыхык арылы бұтынан әғаделер бін көңіллән. Бұйыл Бехир Республикавы сүйіз сағын белетір. Ол белетір өрігайдақ үбілейгер Улу Кехевит Максим Кирович Амохап сүйіз сүрбе сағын белетір. Кені дойдудуғар қатырыққа кәлен тұрауы пехеге. Мақтаны мәті хақажының адыттан, халалтатын адыттан, қатырық жонығар әргетігер, қатырық нәхілегер, әйге бейеқа Хаканор отугар Максим Кирович Курдук Бехир Республикабитин төрүттәбит улу кихини беләктәбит кетнен. Итнетен торамман әгәддә тылларбын Триеттербин көңүллән Алексей Сергеевич Николаев адыттан Кенебекәһәм Екатерин Санкт-Петербургтан Катырык жонугар хәркәтигер юбилейны хыягынан итиктеген аддыларбин онда тоқ бар үшігейе кәне бағарарбын Катырык хайдыра турарыгар кырпын урон ден әппетен триеттербин көңүллән. Он айда бастығы президент Михаил Ефимович Николаев Ильин әме қатырып жонуғар хәркетігер
Максим Кирович Амохова бейха білактай беттерер мақтанан турангын. Мен тоқ бары қаттабын үшігет тұлларбын. Онна үшігетте кызық татынлар бұйыл хайыны көрістінлер, үлеләдінлер, қамсадынлар. Өлкө мүнінақ болдын. Онна бұл Юбилейді хылға Амохов атын атыда хыртынға ден әтпетін тіреттербін дөңілі. Энеден тұрымын, күнді бейді дұлақтар бар етемеді Максим Кирович Амоховы мантан энде бейге бір төріттәтші ден аттаваққа республиканы төріттәбет кейген атты хыджақ тақпыд. Оны история архива білеген ұрылуыт келегелер тоғыладылар. Түйінші тоғы сүрбекке хыллаққа меккер болан тұрады. Оны таларыға Платон Алексеевич Аюнскай автономны республикада статус саға хере болуқ тақтен Максим Кирович Амохов бастығынан әппеті. Оны олы дейінді келі төрітті әведі дейін тоғы бұғыттан әппеті бұрыққа бізікке кейіпті. Идіне тағынан Максим Кирович Амохов тұз бәйеті кейе Иосиф Виссарионович Сталинді күтті көссүйен. Циф урағар, үске қоластағын бұл бұдың кәнді. Республика боларду, область боларду дейін. Онтан большевиктер кейін комитеттерін партияларын бір өтіріп берілі деген. Әмет, тән қоластағынға, төркі бол бұдың кәнді. Бұл көрілі бар бұдығар, бұл республика болуқтақ дейін. Иосиф Виссарионович Сталин Халайыр комиссиятын кейін Москваға тұз бәйді хыджан. Оны да Казахстан. Оны бәйтін тылын тірерден бұл республика олықтан бұда. Республика олықтан бұда Россия кейдігер бейін ойдығы біліңі кейдігер Москваға. Ол хағаттан батчаңғы жері тоқ бар тың бапростар бүтінізді бейі сүрек бүтігер Москва қораққа бағарылдалар. Бейі республика банна бәйбіт ұрақ бұдынан бол баққа. Бәйбіт сиеспіт ұрағынан бол баққа. Анаратақ Россия сүйдің декереттен олықтан бұда. Онна хағалаттан хода хыджыбыт кейі тұрысыбыт кейі Максим Кирович Амохов болар. Оның бейі өттіқтәқпет бейді дұлақтыр оны мерджі жөнге әркеға хақалаққа да болдың, Россия да болдың, кепсиге өттіқтәқпет. Онна намнар манты дейіне республиканы Максим Кирович төрітті біті. Онна кедеп төрітті, бейт төрітті чығы фатақ төрітті біт кейден аға әтжергітер қатырықтарға мен бар хана бүттір едемеді. Барауын еға бұл хүлгі жүлді қастын бейге қайыммыд, өлгі мүліләқ, өннәқ, бұяңнақ болдың, үбілетәқ жылпыт бейге үшігер ағалдың, от құран тұрбатын, от тұрбатын, бағар болбатын, бейге үләқ қамнас табылынның, онна жолы ғырбыны қытанақ дұрубияны бағарабын көңілет. За вклад в развитие местного самоуправления в Республике Саха-Якутия наградить нагрудным знаком за заслуги в области развития местного самоуправления имени Сафрона Сыранова, Василия Вениаминовича Сыранова, Васильева Валентина Титовича, народного мастера Республики Саха-Якутия, почетного работника жилищно-коммунального хозяйства Республики Саха-Якутия, почетного гражданина Намского улуса Хатырыкского наслега. Местного самоуправления в Республике Саха-Якутия объявить благодарность председателя Государственного собрания Тюмень Республики Саха-Якутия Макитовой Аглаиде Алексеевне, инструктору по гигиене муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Хатырыкская средняя общеобразовательная школа имени Максима Кировича Амосова.
Ивановца, руководителю Департамента Республики Саха-Якутия по местному самоуправлению Ивану Романовичу Попову. Юрий Вячеславович, Юрий Никентьевич, Алексей Ильич, Максим Владимирович, уважаемый, Мария Алексеевна, Людмила Лев. Баргытан bu bugünkü örgüttəx, юбилейдәх, беги Олучулах кен туттар республиканы Алексей Ильич Епиден күрдік төрүттәйчі Максим Кириллович Умусов сүйіп-сүйіп юбилейны яғынан Саха Республикатын Элдарханын, Саха Республикатын правительствотын администрациятын адыттан тус бәйім ақпыттан ететік істемнек әғаддалибін. Биги стон историятын билбет нурот ингите вақтен мәнәгат илбет онтон бүгүн Алексей Ильич Викторович тоолон бияка бахаран кепсен берде онтон мана хөтөл бакиме теңге өлелесте онун була туу биги корутун ингитин тетилбет толлары чакчы бу республика төрөттәчи текин боларын онтон биги беринги бу эле хыйга орутуар бейлерин кылаттырын килдепе жондор бутун бу катырыктан төрөттө Максим Кириллович болбатаган эмие кепсен жонны хергега беги келер кене аски чапатыгар теледе тустакпыт онтон бу манна юбилейне тереннер беги мани беле даталар бутыгар каятат даганы оңорон үттүк таңга беги келер кене аски чапатыгар тиерин көрдүк кана буток жон туган манна юбилейне хертерелерин теледер көрдүк кана толор теледер кана үттүк теле таңмактык терен идыктаппыт онтон бу беги республика бутыгар үттүк улахан буланыр улан тураллар бүгүн күн бүгүн беги сылбо торовнулук көрдүк аңары болла онтон бу юбилейне Тигер турбот республика нигер олу сендирондан элекинер турбот буланнар окобулу сүз булган толуктары еммет бегереллекпет онтон бу хакай жонолор эркетигер хамы күтүлөк сакабы саажуга онун мутта күнгеннеттенде көкөттенен сөйүбү сылгыбы төлөйен сетпи daha сетен сибелиен онтон күз окулан эми элки хылга өсөптө генелектик өсө тахарылактык хидилектик үлелектик камсыкпы толорокпут тен бегереллекпин сонун буга барагытыга мен Болемите, күнді бұл ұлыспыл жоны әргеті, қатырықпыт нәйлеген жоны әргеті, өтіктабылар ветерандар бұл, өмірлар ғалжыттар бұл, әйіқа бұға барағытығар үшігей бұл өлгем хайын болуын, өссе бөк күйісті оқталынан оны тоқырутын, өре төті тос ұлықпатығар жек еткенге дейір құрутын елее бар болуын, қытанық тұралы бар болуын, өссе дәуір барағытын, етедегі сенеге ғаттелебен, онытан особые слова благодарности хотел бы сказать нашим землякам, нашим почетным гостям Максиму Владимировичу. Максим Владимирович, Мария Алексеевна приезжает к нам на родину, в малую родину своего прадедушки, дедушки. Не первый раз они приезжают практически каждый юбилейный сессии и стараются побывать, участвовать во всех наших мероприятиях. Ну и сегодня еще раз я их хочу поблагодарить. Так, и вот Людмила и Лев, вы будете в дальнейшем держать связь с Родиной и с земляками вашего прадедушки. Еще раз поздравляю вас с Исахом, с праздником Уруякал! Указ главы Республики Саха-Якутия. За особый вклад в развитие Республики Саха-Якутия, многолетнюю добросовестную работу и в честь ознаменования столетия образования Якутской автономной Советской Социалистической Республики вручить юбилейный знак 100 лет Якутской АССР Ивановой Люции Афанасьевне, ветерану труда. Юбилейный знак 100 лет Якутской АССР вручается Корякину Дмитрию Дмитриевичу, ветерану труда. Глава Республики Саха-Якутия Айсет Николаев.
за вклад в развитие малого и среднего предпринимательства Республики Саха-Якутия наградить нагрудным знаком «Лидер перемен» Министерства предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха-Якутия Винокурова Алексея Ивановича, председателя Улусского совета депутатов муниципального образования Намский Улус. Министр предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха-Якутия Тимур Ханде. За заслуги в области образования и многолетний добросовестный труд в деле обучения и воспитания подрастающего поколения наградить нагрудным знаком «Отличник системы образования Республики Саха-Якутия» Иванову Галину Васильевну, учителя начальных классов Хатырыкской средней общеобразовательной школы имени Максима Кировича Амосова. Министр образования и науки Республики Саха-Якутия Ирина Любимова. Распоряжение правительства Республики Саха-Якутия в целях выражения общественного признания вклада трудовых династий в социально-экономическое развитие республики и воспитание у подрастающего поколения уважительного отношения к труду, сохранение и формирование семейных трудовых традиций, занести в книгу почета лучших трудовых династий Республики Саха-Якутия трудовую династию Эверстовых-Васильевых, работников отрасли образования Намского Улуса. Председатель правительства Республики Саха-Якутия Андрей Тарасенко. Слово предоставляется руководителю управления по социальным вопросам и развитию общественных связей Постоянного правительства Республики Саха-Якутия при президенте Российской Федерации в городе Москва Вере Сергеевне Свешниковой. Добрый день, дорогие земляки! Позвольте от себя лично и от имени Постоянного представительства Республики Саха-Якутия при президенте Российской Федерации в лице постоянного представителя Андрея Сантамилевича Федотова сердечно поздравить вас с национальным праздником ИСЭХ. Отрадно, что в этом году наша родная Намская земля проводит ИСЭХ в честь юбилейных дат: столетия образования Якутской АССР и 125-летия со дня рождения Максима Кировича Амосова. Это событие особенно знаменательно и для поспредства Якутии в Москве, которое было основано 100 лет назад Максимом Кировичем Амосовым. Именно он стал первым воспредом и заложил основу деятельности нынешнего представительства. Якутяне в Москве и гости столицы с воодушевлением ожидают 30 июля, даты московского ИСЭХа в Коломенском, соорганизатором которого становится Намский Улус. Это событие будет вдвойне знаменательно и символично. Спустя 100 лет большая делегация земляков Максима Кировича будет представлять нашу родную республику в столице России. От всей души желаю вам, дорогие земляки, благополучия, добра, счастья и крепкого здоровья. Пусть ИСЭХ принесет вам заряд бодрости на весь год. Уруй Айхал! Слово предоставляется внуку выдающегося государственного и политического деятеля Максима Кировича Амосова Максиму Владимировичу Амосову.
уважаемый Юрий Вячеславович, Юрий Иннокентьевич, Илья Алексей Ильич, дорогие руководители, гости, дорогие земляки Максима Кировича, всех вас с праздником поздравляю. ИСАХ замечательный праздник, и в этот раз он юбилейный, столетие республики. Я уже вот говорил в Намцах, что мама моя, Лена Максимовна, очень мечтала дожить до этого дня, когда республика будет 100 лет. Это то, ради чего жил, трудился Максим Кирович, его соратники, Раиса Израильевна, его супруга. И вот 100 лет уже республики, слава Богу. Большой привет вам также от Владимира Михайловича Гольдберга, супруга Лены Максимовны Амосовой, моей мамы. Он всегда гостеприимен к якутянам, очень поддерживает связь там с постпредством в Москве. Вот, к сожалению, не приехал, но передать вам всем большой привет и поздравления. Вчера вот у нас был такой семейный ИСАХ, собралось больше 100 родственников Максима Кировича. Я никогда столько не видел. И я очень благодарен организаторам, Яне Егоровне, Кире Кировне, благодарен руководству ХТРК за то, что это все состоялось. Это замечательно. Побывали мы на родине, там, где родился Максим Кирович, на этом острове. Там так красиво, так спокойно. Невозможно не влюбиться в эту землю. И я очень рад видеть сегодня Якутию поднимающейся. Я знаю из книг, из статей про своего дедушку Максима Кировича, что он очень большое внимание уделял образованию и культуре. И так радостно видеть, что сегодняшнее руководство Якутии также заботится, и в том числе и ХТРК, заботится о культуре, заботится устроиться культурный центр, заботится об образовании. Это действительно очень важно. Я видел сегодня, награждали учителей. Это правильно, это замечательно. И еще раз вас всех с праздником. Как там? Руи Айхау. Слово предоставляется лауреату государственной премии имени Максима Кировича Амосова, почетному гражданину Намского и Султарского улусов Егору Михайловичу Ларионову. Күнді бейді дұлақтырым, електер, улустар, республика халаятчылары, он ордук чолан, бейге уастыры түтті ветеранлар бұд. Бейге хамы кен тұттар, үлі дем баран, үлідеріттен ұқтылатақ. Бейге бұл қастағыны депутаттар манны бар бұд, халаятчылар бар бұд. Kırıldığıt, sağırdığı, devlet dağınım, beygini kırdık bütüne, beygini ağlı sürevit. Bugün sana kölüğünü yüzüne çakçı bahçı, hığallığı beyi kırdıvit. Ederken oğullar, sağırın erer, yonlar gınamarı sen bir, bu neylek çiğhe, uğuz çiğhe diyen, ne bu kızbet öldüklerge kırdırıngıt, beyini hüddaktık, yörtügüt. Bugün ben akdemete bir yurtta butuvar, bu Beşiktaş'ki Yürüyüşki Enstitüsü bir görünmet tavarıspıt. Vasiyosiyes kumura bölget bolan kelen olur. Kelen araz doğun estırgülle bütün bileget Respublika Prokurorundan Rusya Federasyonu General Prokuraturatın sol beyazçıtından hükümlerge tahsilatı verilen İtibihe aydarın aligartlar bütün sorak-soraklarına halavatlarını he kırmızı kadar kürevettirin he solların edden diyaloguna oran o canına kaptayan dururlar. Belgen onu ittiş körüğüne ve hasta taksıvıtların onu doydu prezidine Putin beyatının sağlanır. Ondan bu vasiyosiyiz manna kadar olarak ana bir gün manna beyi Mikhail Dimitrievich Golyayat var, kina ataattan yaktaq. Bu ülkümen teriliyetten deputat, onunla geligami deputat. Ulahan Ses Komitetin belirdatilinden nevleklerge, uluslarga oluyor, namuluğu var. Ulahan amada norunda deputat, bu manna kıttığını var. Bugün ben oğul ve akdemete
bu Vasily Vasilyevich Selitsov Ege hamı bir vasfı bitiranıp her bu vatak ulus bana bağlay bağırdı huvadı bağ devletler. Kini o ulus onunla Respublika hasta tavırlar şampiyona Kortoskanı ünleriyle Kine bir makamata hırlan askulay örüne hırlan Kineleri kıtta, naşi yolu kıtta, eder yolu kıtta Cüpa olurumun, oğlum tavata Manda kellak bunu kuru hırlaratım Asfırkem yakalan varamın nispeden kaya hırlı batalım Onun itini tuhat evin diye Bu neyle gehege Bu netahatta müddonda siyasta var bihi Maksim Kiyle şamosak putıvan Sığandan bu prostoruna jarıktanan Kine sırtlığa atın üretiten Kineha sığına kalk tehtileri Eti Alexey Lişetpeten kurtluk beredaktan Erbilgin kindak boğur bud Kim biteygen Onna bu bilginni kim salay buten sahacanın diyen Çok elbemna Ona men maktından kalinde akıl bilgi uluçun eder butigan Uluçun eder buten Oryon ürdünen, ulus ürdünen Kayıtları belitir ki hediyen Kendileri siyaseten başılattan Öbür sette Amira döndüğü olarak dağıtılar Yolu döneleri hamlaştırabildiğin telden Maksim Kiyleyşim olsa kurtluk Ulu Barışçılınay Bilgere sakayre olmatak Bu Arasiye okutunga Sovetski Soyuz Bağlıga Sovetski Oyuzga Andutluga Beller olakan Falisiyski odamız Dağısın Cesil boyutundan Bugün beyaz sırtı takbet Öyle sanatını kimden yeter ağıva Doktorda bu sürgü değişti hava taksıveki otur çatıga diyem Kayıtta kurtuk belemlerin Bu Ergi çutullar bu baraksatlar Mannoni Kuskaya takayan yöneten Toğuz umuktulun bilir Doğuk var anduyma taktırı kıtta Peristivetileri kıtta Kinki mitiyedin instruktorunun ünlüyken Eti yonları püriyonuna kasseten Ençürdüğü onu bu kehi Sürgü besi gitme Kini manna Respublikatı ünlü hırttağına Büyük bastı gara atar Kimi de tutuğunlar bat Öyle orgatı çabuk kaya Onu ki Tuvak o puttak komünistler, onda delegatlar, yöre hocanlar, bu surukturumun ağam varıp çoğu diye hakbıdım. İki şahıs tutatın yurtçolu da kalaktır. Yurtçolu ağını var. Ondan iki şahıs bütünlüğü bu yörekli deyin kıra delegatlı baraksatlar, yöre huvak, sitete yöre huvak, delegatlar etmekler, olur dolu iki şahıs suburtçu, sakalı privetten, tok dolur tırtı horda kalatın ağam diye kehete. Onun ilgi satırıp cümle edir iççeta yörenatçiler ya mevcut ulu heretinden ulu gülüyetinden kanlı ağrı sırttaki kent tutmakta akıt yüz kötü mütütüyakta akıt kaman siğmenildir kötü kırttakını bir gün eder ıççet buğa haydı onun kölür hocam oğlak bitti onunca Alexey'in işki ulan maktal bu Pıravut döndüğün ayağı uman Yahad Allah'ın doğunaskı hırıplargın namı hılaktırın baratın kariyen karan tılgız öskün tiriyettin o atı bihindik ilahbit o atı bihiga sökürsü yokbit я помню 1977 году Максим совсем молодой Владимир совсем молоденький 16 лет он внук Максима Кирилловича впервые переехал в нашу Якутию Иланскую землю я встречал трех сестер Яну, Айлиту и Лену Максимовну. До последних дней Лена Максимовна, мы оба пенсионеры разговаривали с Москвой друг с другом. Какие новости? Поэтому спасибо вам огромное, что вы предки земли, ваши деды вы не забыли, пришли своим видом, своим полковым величами, вы поднимаете народ Саха на большие подвиги, на самостоятельное развитие не только промышленности, богатства, но и сельской местности. Вам я желаю крепкого здоровья, приедете на родину, дома расскажете, что мы, дети, внуки Максима Кирилловича, настрой у нас хороший, за республику будем и молодые, и ветераны работать. Всего вам доброго. Спасибо.
Слово для приветствия предоставляется главе муниципального образования «Хатырский наслед» Юрию Вячеславовичу Дьяконову. Добрый день, уважаемые гости, дорогие Мария Алексеевна, Максим Владимирович, Людмила, Лев. Разрешите поприветствовать вас на родной земле, выдающего государственного политического деятеля Советского Союза, вашего деда, прадеда Максима Кирилловича Амосова, на благословенной земле Хатырского наслега. Күтүгүннән тактаулах намутулугун лохтохтора хатыргынды элеген жона әргеде бу бүгүнгү өргөндө юбилейный гых эди улуу кийбет Максим Кириллович Амосов теребит төлбетигер хатыргынды элегер бола турарынан ырыла калжыттар бүтүн хатыргын жонун тергетин атыттан уруйдугу тайкаллыбыт. Максим Кириллович Амосов республикабыт автономията түріттенергер бір тұрмаған өтілдебітер республикабыт автономиятын түріттебіт кейі болар ден. Тұғылан әтінген, ұнытын кені өңеті бұл бігін кені дойдутуғар, білген дағаны юбилейні ғылығар, ата аттанан, уастанан, сайты үшке бары тұрар, оқырды күрпет өтсіл кәтеспет, қытыретні хелегер аспар сол бұт кәлі, Онатон элек жона херкете күшке кетеспет турурсар социальный объекттер әргерендер бир улахан мугафункциональный кийин тутуланырар мына түтүгеннен туганан беге Интерхам Алексей Сергеевич Николаевка Давид Бендудлах бутыгар Элтүг университетигер Алексей Еремеевка Улуспук Багалыгар Юрий Никитичке Иван Романовичке улахан макталбытын бередебит бул тутулар бараларыгар тон леккеров Максим Кириллович Амосов ата амир угоннатон оны химпир олохой килдерге күчтө үле турурсунадагын үтүкү халатта үле инже жомотугар бытыстыгынан макталбытын тердеки. Онтон багаремете бүгүн эка барыгытыгар жегертеңетигер жолу хоркуну татарак здоровьяны Онна уйду буян сайыны, өсүді көлін, өргенде юбилейнен, уруй, айқал. От имени администрации муниципального образования Хатырский наслед, наследного совета депутатов и жителей села Хатырык поздравительное письмо вручается уважаемому Максиму Владимировичу. Поздравительное письмо вручается Владимиру Михайловичу. Поздравительное письмо вручается Илье Никитичу. Вручается Илье Никитичу Киргизникову. Слово предоставляется дочери ветерана Великой Отечественной войны Мухина Петра Егоровича Екатерине Петровне Килиминой. Бар яңутун, катык нехелеген улактактарын, монна күндөгөрдүктөрүн, бүгүнгү юбилейда кызыганан иштерак билеттен агадалебит. Бүгүн юбилейда
Үгіс бірейді асылынан үтік жоммут сері ветеранна Пети Волыш Мухин, онна тыл ветеранна Екатерина Петровна Фершинникова, оғылырын сенлерін, қос сенлерін аттырыттан ағабыт, әбіт, қос әбіт, түрәуті 100 сылынан. Күнді жоммут үкі аттырып үгететен, оған нүр шашанқатын, берелер әйгетіп топтарын тұңғар, таптыр қатыр қатыгар, үз сүрәттен біләктейбет. Таптыр дойдуын қатырып, топса сайда тұр. Вклад в социально-экономическое развитие муниципального образования Хатрыкский наследие наградить нагрудным знаком за вклад в развитие Хатрыкского наследия Корякину Яну Егоровну. Глава муниципального образования Хатрыкский наследие Юрий Дьяконов. Нагрудным знаком за вклад в развитие Хатрыкского наследия награждается Сивцева Марфа Дмитриевна. Нагрудным знаком за вклад в развитие Хатрыкского наследия награждается Сидоров Василий Иванович. Нагрудным знаком за вклад в развитие Хатрыкского наследия награждается Яковлева Валентина Семеновна. Нагрудным знаком за вклад в развитие Хатрыкского наследия награждается Абашева Виктория Викторовна. Uygularlar, sargımın salarlar, saman sevgeldi beni belirdi, sahal ucunun düründür, ürün olanlarından ay kavgolu. Bugün yürürler dünya, barcamıdan bayıdır, sahal hislerinden ayı ağacı demekte, döküncü kuranlık, ahokaydan varıyoruz, ililerden ısınan, ehiyekeyden veriyorum, gençler abı. Kıracağız beni eleydiğim ililerden ısınan, sahalasın oyuntun, ahokayındırdığın, sinaptırın yürüdüğün, öpütmandırılığın, bakıydırılığın. Ahokayı taharar, saha İskamikatın, Kalı Cahçı'da, Valentin Harun'a. Keddi barcamot, bukalarga ülüm tular abogayga ümrabat.
Hakam Jono. Dallah oğlum. Күндү маңай yolcularının biletleri doktorun Birigin bu emekle basanlar ondan iki şahıstan keremler girgenler kılan tüp.